Kiego Yantobochi Ward na chairman of Public Accounts and Investment Committee Meru County Assembly na bande na board members bakwa tuyira rokiri tuitete the executive kuya ko chokia ciuria bia audit report bia 2017-2018 na tukuthiria na bakwia na bakomba ku respond case ciuria bila bia ndo tauritie lakini amwe no uba chokia ciuria batu turatongeria tukienda ku respond manto ya mwaka na ya ile ya manto ya kuendelea ndene ya Kenya na Meru na batu tuwe committee ya Public Account and Investment Committee committee rendi la nora mbeca cio tumirwa itukuibwa tutewiritwe sana nonto mbere kabisa budget yetu eri 8.3 billion 2017-2016 baita million manathato 2018-2019 baita renge million manathato na thayo itukuibwa renge iba kuita mbeca ingi na bila bituri aritie turi atongeria ba mashinani kana baraba umete wondine cia Meru ni ati utemo bunge kinyo Meru mbeca icio nthe iti mwanka tha iti 600 million utemo tongeria o mubunge o Meru na twina bunge kenda na twina women rep na twina MP nominated antu 11 utemo mtu wauria kinya kiuria ne onto mbeca cia Meru ikuitwa na katukwenda obera u kithira thirikari ke kwenda kuorwa devolution by to my National Assembly batu turi atongeria ba machine tutitikiria nontu ibatwe tukumenya kirato na arake inyete mwananchi wa kawaida kubitwa karimi na kinyende member of Public Accounts na amwa bunde nominated MCA na kwenda kwatanira na atongeria bange MCAs babaria kuwa batu twe atongeria ba mashinani itukuwa tuinyi sana ndirenda kuwa batu ke akwithira National Assembly kai utumirwa ireta referendum mwekorwa devolution turenda obera referendum utu amewithia nontu mwananchi lazima protectwe okay akwithira bo turetera manto tura bakongera mbesa cia devolution twaba support lakini turenda kuwa munka thai batu turiwa utemtu tukwelenga kabanya tukabuthe demonstration but we are saying ilazima mbesa cia devolution ciongelwe.